We are branty be a ujina bansu bisu a why na adwin se opose okuno ho lady bi e wona chi na obenu na o introduce na wo kire no lady no so bo ni din no ka kire ne se aka ne 6 months no wo nti wo draw heaven na wadwin se lady no ebo ananso ohu anigi na lady na ede ye na ye no ho ifise no no so similar situation mu na o ka aka se no no so e bigger teaser no mo be competition bi na was submit ne work na so ni ti anyi na ne bike no ball ho e ma ni pry na doctors no ka se wanya kuro bi woni trim nti aka ne 1 year pa or the better na asase so na we ya say na need so bebre oko hospital obium na essential lady no elevate mu lady ne kire ne artworks a waye woni dem na ka kire ne say na opese oko art school na nso ontimi nko because of ne yare ne nti guy na nka bibia na obi free no bisa ne say obetimi ambesa no bi ma na lady ne di energy eje so say ani nti upon class next day no fa bus ye na adwin so kosa lady no na auto flowers eka ho na ma lady ne energy brow hu ono ne flowers no o ye na adwin so bedrow o de ne chia head nurse baako na ne energy say sisi wonya adamfo lady ne ka kire guy ne say no wo childhood friend bia no penasem na so munye friends biem na opeso obo anu no hwehwe no nti okohwehwe no wo hu no na so origete no ka say omunye friends biem na no munye friends wo past guy no papa say oni omo be ko trip senior be ya ni beje na so ampene so if say no hu ni say obeye burden ato omo so oko hospital ho eko spend time on girl no na why na adwin say on kan yare no nchire girl no if say na on pese lady no ebeye worried oye na adwin say obebusa lady no family ho asem if say na obia emesra no nti obisa senior nurse no ho asem na o ka kire ne say lady no eye ne ba na o kan di si ne nkura bremu nyina na ne papa pena asem pa na so e debi no mo ko trip no munya accident na ne papa ewuye eno nti na ne nigi say o pese o ko heaven no if say o gidi say obi hu ne papa ewo ho guy ne to 6 flowers lady no ka kire guy ne say o pese o twa to online nti won kire no sa bredi de na wo guy ne tumi nyina ne say o pese lady na energy for the next 6 months na aka no nti na omo eta testi na omo kan artworks and wasem any jokes any school life so wasem lady ne ka kire guy na say untimi to coin na so na energy fireworks on pa nti guy no share no say obeba na omo nyina ahwe fireworks abom na o de maka actually date ne go ne so say ne be ya ne re enfi 1 week ama date na so no guy ne ti pain bi on the chest nti ofenti ema ye ni say juna na ne so tete ye no na eye August 20th na girl no ekan no ya ma guy na MP na eye ne ya say Wendy ni boche so na lady na testing no afraid so many times I know I worried about him nti ofre no epa ne chaw na o ka kire ni say bibi pe boom na so lady na energy if say no assign atina down from kabi na o ka kire ni say omo fa ni say bibia enyo omo na omo ye completely fine na omo ndwendwen ho senia life no ebisi aye na omo yesa no ema omo nyina asui lady no ma me ehu guy ni say owo hospital na o say ma me ne say ma ne nka ne yare no asem nche lady no fi say the goal ni say obema lady na ni age for the remaining 3 months na otiase no guy no esan ekushia lady no adamfo no na this time o catch ni say aka lady ni 6 months was asase so ne friend no tie na ye ne wawa if say no wonim nti on guy no ko hospital no brow hu no na ni je no ha again de de guy no papa e ka kire ni say professional surgeon bi owo wa obetimi ama ne ho atono na so guy no anji antu this time so na girl no friend ne guy no eta akosra no hospital pa na no ma lady no any eje nti lady ne friend ka so mo be school festival bi nti opese guy no ede ne ba okoka kire ne maame na ne maame nso ete ase omo ko no manage pa na o ka say we any best day of her life o ka say another thing opese hu apple nti guy no ede no ko if say na ye ne chance o de be hu bi ansa no guy ne ye na adwini so obeka ne yare no asem akire no and so lady ne ka say o chineni na obeso obeti bad news bia na ema guy no jai this eba betwem na lady no maame ka kire guy ne say aka na kakra bi na girl na eye ne ya na okosa again no hospital na girl no ka say on drone no na osan ka say ono ne friend ade ne niaje nti on pese obi next day guy ne yes okosa girl
na opie hɔ no wɔhu sɛ yɛde lady no ɛfiri no hospital hɔ ɛfisɛ na ne condition na yɛ worse na ɔhyɛ aseɛ ɛbɔ mpae sɛ no ho ɛbɛtɔ no nanso ɔno nso tee pain bi ɛwɔ n'akoma ho na ɔtwa hwɛ fam na ɔwɔ imagine girl no de wie a na ɔmo mmienu ani ase agye a na ɔmo ɛduro na ɔkolapse n'ani so tetee no na girl no awu yayaaya na ne maame ɛde ne drawing book no ɛmaa guy no na obiebie mu na ne werɛ hoe paa ɛfisɛ na lady no atwerɛ sɛ guy no yɛ ne angel a ɔbaa n'akwan mu a ɔmaa n'ani bɛgyee na ɔdaa n'ase ɛberɛ no so sɛ ɔbɛyɛ ne surgery na ɔwɔ high hope sɛ ɔbɛtumi atena ase akye kakra ɛfisɛ saa na lady no pɛ sɛ ɔyɛ nti ɔyɛ surgery no na ɔtumi ne n'abusua atena 3 more years ɔhu sɛ ne yareɛ no asprɛde afa ne mu nyinaa one day ɔhu sɛ lady no ɛposti flowers na ɔtɔmaa no ɛwɔ online na ɔtwerɛ ɔmo love story no nso ka ho ɔhui no ɔsui na nkyɛ biara ɔno nso ɛwui. Like and subscribe.